pozdrav svima. Evo, odlučila sam napraviti još jedan video, tako da imam jedan video znači ove godine, a i da vas malo pozdravim prije nego što cijeli svijet poludi, je tako? I pročitat ću vam jednu svoju kratku pjesmu, ovaj puta koja se zove Prikladno, jel da, pozdrav. I zašto sam htjela ovako malo kazati, znate kad čovjek kaže apokalipsa, onda uvijek imaju ljudi danas, kad kažete apokalipsa, imaju nekakav destruktivan, to je njima destruktivan pojam. Ali apokalipsa u biti vam znači otkrivenje. I ako zapravo gledamo znači to tako i gledamo znači na te nekakve u kontekstu tih nekakvih kao božanskih stvari i toga svega, apokalipsa vam znači nije nešto što ovisi o recimo o nekoj akciji ljudskoj da će se desiti, na primjer, ne znam, sad kao kažu desit će se Armagedon, pa apokalipsa, pa ono. Ali, razumijete, razumijete, božanske stvari vam ne ovise o ljudskim atomskim bombama, kužite, i zato vam se apokalipsa znači otkrivenje, a ne uništenje. Jer treba znači se otkriti ono što je bilo skriveno. I ako ćemo znači to tako promatrati, onda kad već radim tako te svoje videe i tako sve te cirkuse i dajem vam tako razne datume, pa to nisu datumi početka apokalipse ili početka Armagedona ili početaka bilo kakvih drugih. Možemo reći zapravo da je apokalipsa, to je otkrivenje, već počelo. Ako ćemo promatrati znači, na taj način. I kada je počelo? Pa evo recimo jedna od tih stvari, znači nekako mi iskače ta 2011. godina. Zašto 2011. godina? Pa bilo vam je niz okolnosti i niz događaja koji su se tada desili, koji su bili, razumijete, ko da ih čitate iz tih apokalipsa spisa i svega toga što sve ne. Jer te 2011. godine, ako se sjećate, bio je onaj jedan veliki potres. Razumijete? Bio je onaj veliki potres i koji je uzrokovao onu katastrofu, znači u Fukushimi, onu nuklearnu katastrofu u Fukushimi. I te godine, mislim, izbio onaj rat u Siriji. I svašta je tu nešto bilo, i ako ćemo recimo promatrati znači kao te neka šta piše, za početak apokalipse najbolje odgovara znači ta 2011. godina. I onda kad uzmemo, znate ono kako je bilo ono 2011-2012 iščekivanje kao ono kraja svijeta i toga svega, znate po onom kalendaru Maja ovoga i onoga. Čak i 2012. vam bio jedan veliki cirkus, što možda ne znate, ali bila vam je velika solarna oluja. I ta solarna oluja nas nije, mislim na sreću ili kako to hoćete uzeti, na nesreću, kao ovisi s kojeg kuta gledate, na sreću nas nije pogodila i onda mi nismo imali nikakvih posljedica tu, znači na zemlji. Onda nas je pogodila, oni su smatrali da bi čak mi tu u ovim krajevima koji nikad nisu vidjeli polarnu svjetlost bi to mogli vidjeti, uništilo bi nam satelite i svašta nešto bi bilo, ta elektronika bi nastradala i bio bi veliki, znate, cirkus. I sad, kako može solarna oluja? Pa ne znam ako ste pratili, bilo vam je prije par godina, ne, mislim čak nedavno, možda prije 2-3 godine, jel tako je to bilo. Znate, onaj jedan milijarder američki koji je slao te nekakve satelite svoje satelite, on je sad poznat po tim kao satelitima, nekakvi X-evi i ostalo. I bila je solarna oluja i 40 satelita mu se srušilo, kužite. I to vam isto onako lijepo odgovara, znate kako piše tamo, znači da će biti velikih
da će biti velikih drmanja, da će se uzdrmati nebo, da će padati nekakve zvijezde, zvježda će se uzdrmati i svašta nešto tamo piše da će se događati, da će se ljudi bojati huke mora i tako. E pa, znate ovo, se pitala kako bi mogli izvesti to zvijezda, znate. I to vam je jedna dobra stvar, kako bi se moglo to desiti. To vam je da bude velika solarna oluja i onda da popadaju ti sateliti, kućite, i onda to nama izgleda kao padaju zvijezde. I tako, svašta nešto, evo. S druge strane, dakle, ta apokalipsa ili ti otkrivenje nije destruktivno u smislu uništenja ljudskih života, koliko uništenja imovine u svrhu znači otkrivanja tih nekih stvari koje su bile, skrivene. I sad, znači, kad mi govorimo o tim nekakvim datumima, ne možemo dakle govoriti o nekakvom datumu, znači početka apokalipse, ako kažemo da je apokalipsa već počela, nego samo o nekoj od tih elemenata apokaliptičnih, recimo kao što je na primjer ta huka mora i ti potresi i to. I jedno možemo davati recimo nekakve datume, onako mislim dava datume, razumijete, to je dam datum pa onda pročitam pjesmu, kužite. I sad da se stalno ne ponavljam, već sam izlizala onu foru sa one 2 igrače karte. I sad koji bi vam ja datum mogla dati za jednu od tih apokaliptičnih, za jedan od tih apokaliptičnih elemenata, recimo huka mora, na primjer, evo. Pa evo, koji bi mogli dobiti datum, i sad znate, kad tako to razmišljate, pa, ne znam, meni je obično uzmem one datume ako mi baš neki onako izleti ko što su bilo ovdje igrače karte. I sad moja mama je trebala ove godine otići u penziju. I sad, da bi otišla u penziju, ona je trebala moj rodni list. Zašto moj rodni list? Zato što je dobio kao nekakav naknadu zato što me rodila, tako. Koja je usput rečeno mizarna. Ta naknada vam je nekakvih 50 kuna mjesečno. Znači, moje rođenje vam vrijedi manje od jedne rate grijanja godišnje, ukupno koliko se dobije godišnje od mene što me rodila će biti manje, znači, nego jedan račun za grijanje. Evo, toliko vam vrijedi moje rođenje. Nije da se žalim, nego samo ovako stavljam neku perspektivu kad su oni već odlučili platiti nešto zato što se neko rodi, razumete. I sad ona je trebala moj rodni list i sad je bio problem jer u ovom rodnom listu je njezina godina rođenja, njezin datum zapravo rođenja je bio krivo napisan. Pisalo je 4.11. I to je krivo, znači ona je 4.12. je ona rođena i onda je to trebalo, znate, ispraviti. I naravno, čim imate tu posla sa tom birokracijom, znate, to vam se odmah smrkne vam se, znači, pred očima i onda sam ja mislila kad se to već tako smrknulo pred očima, onda može biti i neka apokalipsa da se svima drugima smrkne na taj datum pred očima, razumijete, ako me već neko pita koji će datum biti neka od apokalipsi iz apokalipsa, ok, može, razumijete. I sad, s druge strane, i opet to 4.11. je zgodno jer mogu, sad ću vam pročitati samo naslove svojih pjesama, broj 4 i broj 11. Broj 4 pjesma se zove Luđaci, a broj 11 pjesma se zove Dvije oluje i sad baš je ovako zgodno. Ali vam neću vam danas pročitati tu pjesmu broj 4, znači Luđaci, iako bi bila prikladna, znači, za ovo svo vrijeme i tako, znate sve ove događaje apokaliptične koji su se događale ove godine. Nego ću tu pjesmu pričekat ću da se desi, znate, ono što piše o otkrivenju da će biti, ne znam, da će se dignuti ti nekakvi lažni proroci, da će biti svašta nešto, da će nekakav čudesa činiti velike, ne znam, znakove na nebu, da bi kao
da bi navabili ljude na krivi put, tako to. I onda ću čekat da se to desi, pa ću onda tada pročitati tu svoju pjesmu broj 4 koja se zove Luđaci. A danas ću vam pročitati pjesmu broj 1 koja se zove Pozdrav. I pjesma broj 1, Pozdrav. Evo da vidite da stvarno ne izmišljam, da postoji pjesma broj 1 koja se zove Pozdrav. Da li duše imaju serijske oznake proizvodnje? Dok nama red je došao, to je bio toliko veliki broj mora da na beskonačno izgledao. Kad serijski broj počne ličiti na beskonačno, to onda postaje podatak nebitni. Ja sam Majtrija i pozdravljam vas iz te beskonačnosti. Evo, to vam je znači ta pjesma broj 1. I sad, kad smo već kod pozdrava, evo, znači da pozdravim jednoga svoga prijatelja Šejka. I sad, taj moj prijatelj Šejk, on vam jako voli, znate, skijališta. I sad, on bi htio da ja njemu dignem Kilimandžaro, tamo negdje u nekoj pustinji. Da mu dignem Kilimandžaro da bi on mogao imati tamo skijalište. I sad, znate, ja razumijem tu potrebu za skijalištem ili to sve, ali znaš, Šejk, tu ti je dosta veliki cirkus dok ti digneš Kilimandžaro. Znaš, to ti traje, kao prvo, duže bi trajalo od uzdizanja egipatskih piramida, izgradnje egipatskih piramida. Znači, računaj 100-tinjak godina i ti u tom skijalištu budućem eventualno bi mogli uživati tvoja još nerađena čukunučad, kužiš. I tako iz još raznih razloga, ono bla 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 bla. Stavite si šta god hoćete, pametno ili glupo po to bla bla bla. I nije baš prikladno, znaš, dizati Kilimandžaro, ali ono što se može napraviti, jer znam da isto tako voliš i otoke. I mogu ti dignuti jedan lijepi otok i ništa mi čak ne moraš ni platiti zbog tog otoka. Evo, dignut ću ti ga na lijepe oči, moga lijepoga oka, jel tako? Ću si dignuti taj otok i tamo će ti doći, znači, moje očice, sunčeve očice. I dok god sunčeve očice budu na tom otoku, to će ti biti jedan mali komadić raja na zemlji. Evo. I evo još jedan puta da vas sve fino pozdravim i čuvajte se i tako, kako se kaže, vežite se, poljećemo i postaće, jel da, nezgodno.